Kita usur ngatakan maka kita mentua lanelek gegehta, lanelek tengah supenta, lanai kaipe banci si baninta. Tapi dia lajar kita mantualah si mentua andai. Tualah andai reh tuana iya, reh jadi berkatna iya. Shalom, menjuah-juah man banta kerina setun. Ijape kita ringan ibas paksa genduarenda. Isahkan kami salam sehat, tetap semangat. Makaikan wari-wari ras kesempatan si berikan di bata man banta. Jumpakah kita ibas warenda bas jambur setunta. Kata di bata si jadi persingit man banta, ibuat ibas Efesus 2 ayat 10, kubacakan man banta bagenda nina. Tinepa di bata kap kita, ibas persadanta ras Kristus Yesus, i jadi kena kita guna dahikan dahin si muhuli, singgol ben irencana kena gelah sidahiken sehijenda pengogenta mari si pindo gegeh mandi bata ras kita ertoto. Isehkan kami bujur man bandu o Tuhan di bata Bapa si perkuah. Bapa si tetap ngarak-ngarak perdalan kegelung kami kerina setun. Igejapkan kami kelengatendo la pernah leka empak kami ya Bapa. Seh ibas wari enda pe bancika kami jumpa ibas jambur setunenda. Pemuro ate tedeh kami arah kami megiken katandu wari enda. Tuhan mindo pe kami kamsi masu-masu kami. Tambah pe kepentarman kami. Gelah kami pe tetap ngasup jadi pasu-pasu manturang rasina kami sideban. Bagi pe ngasup kami ngangkai. Terlebih pe makaikan katandu si entisik nari i begikan kami. Ngerana kam o Tuhan sebab kami nggo sikap megikan katandu. Ibas gelar anak andu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami ertoto. Amin. Senina rasturang setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Ibas perdalan keglunta maka engkau siangkai kerinana. Kita engkau iciptakan di bata. Kita engkau rancangkan di bata. Suara sura di bata. Ninandai ibas ogen tandai. Kita enda krina tinepa di bata. Kita enda krina di bata ngerancang kenca. Maka krina ibas peralang keguntepe sura di bata. Gunandai kendahin simhuli. Artina ijenda. Maka ibas gedang-gedang kegunta krina setun. Harus jadi berkat manturang ras seninanta sideban. Adi erlajar kita kempak sekeliling ta. Maka adi sidah batang-batang kayu entah rubia-rubia. Pe banci kita erlajar kuje. Si tatap kubas sada batang mekap batang tualah entah pe batang kelapa. Adi erlajar kita kubas kegeluhan batang kelapa entah pe batang tualah. Maka melala kal sidat ije si jadi usihan man banta. Ibas krina bagin-bagin silit ibas batang tualah dai. Tuhu-tuhu jadi erguna man kalak si debat entah pe man jelma sinterem. Arah batang nepe banci iman patkan. Guna banci jadi ban kalak jadi titi. Guna banci nyebrangi sada lau lah ningku. Artina guna
banci kalak sideban pe lewat arah titindade. Adi sinen ka misalkan buahna enggo jelas mekin buahna tuhu-tuhu artina melala kalak merincuh manca perban entabeh raslit ka jadi tambar nina. Sinen kape misalkan pelepah nantah pe kedengna pe melala manfaatna. Adi kita beskuta-kuta bancika kalak si nanggerkeun redes misalkan bancika ya jadi unduhna si ban. Entah pe adi sinen ka bulung nandai pe bancika artina ipakeken guna rebahan ketupat. Entah pe bancika pe sapu-sapu nandai bancika ibuatkan jadi sapu-sapu si mejile guna membersihkan pekarangan. Bagai kape melala dengan akal bagin silit ibas batang tualai nandai si tuhu-tuhu erguna. Adilit misalkan kedeng tualah singgo lana ya terpakai pe miska yang dabuh sendiri. Maka tuhu-tuhu lalit sada pe bagin ibas batang tualai silakin ia arti narguna. Ape kakak ndo buah tualai nggo pirang nggo metua kalia rejile naka rehbuai naka artina manfaatna man bantah. Tualah si pirang ia nina maka ibas bahasa Indonesia tua-tua kelapa nina. Semakin tua semakin berminyak, semakin bermanfaat. Banci ibas minat nandai pe buat katambar guna ka manjelma sinterem. Arah suduna pe banci kai manfaatkan. Banci kai bahan jenari bentuk-bentuk lukisan misalkan entah pe keterampilan. Puji Tuhan. Krina bagin ibas tualai nandai entah pe ibas batang tualai nandai tuhu-tuhu ia erguna manusia. Setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Adi sinen perdalanan keglunta sueras ogen si sehman bantandai Efesus 2:10. Kira-kira lid dengangen dia ibas perdalanan keglunta silanga berguna, entah langa bermanfaat, silanga jadi berkat manturang rasininanta sideban. Coba si ukuri manjar-anjar apai bagian-bagian ibas anggota tubuh tanari entah ibas krina dampar kegelunta si langa jadi pasu-pasu manturang rasinata sideban. Uga arah pengeranata, uga arah purukurenta, uga arah perbahanenta. Enggau me jadi pasu-pasu menkalak sideban. Enda situhuna siman ukurenta krina seitun. Kuakap rikutkan pengalaman-pengalaman keglunta. Menggom usurenta sikatakan maka nggom lala si pansira. Artina nggom lala pengalaman-pengalaman di tengah-tengah keglunta. Sehpak sana gundari. Nggome kita artina pangata kenca. Maka ibas krina kegelunku aku engkau ngasup bagi batang tualah daininta. Kuakap adilanga maka mela kita tentu naman batang tualah mikin. Batang tualah sila bereken di bata akal tapi ia tuhu-tuhu banci jadi berkat man kalak sedeban. Tualah pe ikatakan jadi ibuat jadi lambang kehidupan. Sidah misalkan ibas sekolah misalkan ya ada ibas kegiatan pramuka kam artina bibit entah pe pucuk tualah dainge entah pe sinuan tualah dainge ikatakan bana lambang kehidupan dai tuhu sinaras turang enda jadi pergegeh man banta kerinana. Labu hanya tina si manfaatkan tualah dadai raskrina bagin silibas tualah dadai tapi harus kasih buat pelajaran si muhuli man banta. Maka banci artina kita enda ngosuai
nggo sentudu, nggo seturut dalam ta ras dalam Tuhan dai. Ninandai ibas persadanta ras Kristus Yesus ijadi kena kita guna dahikan dahin simhuli. Maka ibas perang keguntenda kita labong geluh untuk derita sendiri. Seitun lang geluh untuk diri seitun sendiri. Tapi seitun iberikan dibata kesempatan usia singgo meganjang guna tetap jadi berkat. Kita usur ngatakan maka kita nggo mentua lanelik gegehta, lanelik tengah sepenta, lanai kaipe banci si baninta. Tapi dia lajar kita mantualah si mentua ndai, tualah ndai reh tuana iya, reh jadi berkatna iya. Reh melalana minakna, reh melalana artina manfaatna mankala simbutuh kenca. Maka laneli alasan seitun sinaras turang guna ia ngata kenca, aku laneli geguhku kaipe, aku lanegi ikut kegiatan-kegiatan sebab aku gegehku nggo kurang. Laban si bege. Mela kita entah pesinen lah tetap uga buah tualah dai. Tualah pirang, tualah si tetap ia jadi berkat aminna gia yang gometua. Memang laban cinari kaipe banna. Mungkin hanya ndabu keteruh. Segai ia banci artina megulang. Megulang ibas ingan siguape jika ia turah. Sidah pe maka tualah la ia melala artina penungkunenna. Uga maka kegelun kubagenda. La melala keluhun-keluhunna. Ija ia itamakan maka ije yang geluh. Ras ia ngeluh ibas kaipe banci. Maka senina ras turang sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Arah filosofi kegeluhan kelapai nandai maka tuhu-tuhu banci mbabai kita. Mpegegehi peteguh krina semangat ta seitun gunan dalani wari-wari kegeluhenta. Kita indah krina bagi katandai enggo iciptakan di bata. Enggo i bahan di bata maka kita enggeluh jadi pasu-pasu mankala sideban. Alu bagai dage seni naras turang seitun seni kelengi Tuhan Yesus Kristus. Mari tetap si pakaikan, si manfaatkan kesempatan-kesempatan si berikan di bata manbanta, gelah kita banci jadi berkat. Tetap semangat, tetap kita giah-giah, tetap kita pengendes man di bata senina ras turang. Maka kegeluhun tape banci jadi pasu-pasu mankala sineban. Suai ras kai singgor rencanakan di bata manbanta. Labo sueras kaisi rencanaan kita di tengah-tengah kegelunta lang. Sebab adik kita manusia, maka tentu saja prayakan tak engkap karena kegelun doni, karena arta-arta doni enda. Tapi di bata dauh kal beda rancangan tak ras rancanganna. Bali artina rancangan bali artina ras uga dauhna doni bumi enda ras langit bagem bedana. Adi kita ngayakir ta doni erbintuas kita. Tetap kita artina manfaatkan kesempatan-kesempatan silit. Tapi nina di bata kalak bayak labor kita kan erbintuas nina. Tapi kalau bayar kita kan pemasung-masung di bata. Sanga mendempe kita. Sanga ugape kecibal gluhta. Tapi di bata engkau ngerancang kenca. Maka pasti si alokan pasu-pasu maka senina ras turang setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Tetap sindesken krina perdalanan kegluntaman di bata. Tetap si semangati keglunta. Maka ibas kata urea paksa pe banci malam mate kalak ngidah kita ibas sendalani wari-wari kegunta. Ibas krina kekurangan ta tentunya secara fisik, secara lahiriah.
enda tentuna labanci kita si lewat kene sebagai kinartina kegulun, tapi dasiepe tetap kita jadi berkat mankala sideban. Tetap semangat seni naras turang, tetap kita megegeh ulai stadingi di bata. Jumpakah kita ibas kesempatan sireh. Mari ras kita ertoto. Bujur o Tuhan di bata, enggo ibekingin kami katandu arah Efesus 2 ayat 10. Maka kegulung kami enggo irancangkan Tuhan. Enggo yaturkan Tuhan dalan-dalan si harus idalani kami. Ras enggo irancangkan Tuhan kai harus ibahan kami di tengah-tengah kegulung kami. Maka labolit gegeh kami nindu di bata gunandarami ertartadoni. Lalit gegeh kami gunar bahan kami rejorena kegulung kami duninda. Tapi di bata enggo ngaturkan cakrinana. Bujur o Tuhan di bata. Ate kami pe erlajar karena kegulunenda mankrina tinepandu sideban. Gelah arah kegulung kami pe banci krina jadi berkat mankala sideban. Ia kui kami maka melala dengakal kekurangan ibas kami ya Tuhan di bata. Si banci jadi sangkut ukur teman ibahan kami. Tapi mindo kami dagi simbere gegeman kami Tuhan di bata, gelah kami pe ngasup jadi berkat manturan sena kami sideban. Ibas gelar anak Tuhan kami Yesus Kristus kami ertoto. Amin. Jumpakah kita ibas kesempatan sideban senina ras turang setun seni kelengi Tuhan Yesus Kristus. Tetap semangat dalani wari-wari kegulunta. Amin.